banget ya. Arep nang jelure njujug nang sayur. Hah? Arisan pas iki? Boleh nyong kelalen. Prige ya meneh nyong urung booking tempat. Nanti ya. Apa hotel Davam bae? Sing cepak. Kan sih ana promo nang kana. Tapi kayaknya nggak piyama. Ya wes gue ketemu nang kana ya. Hari ki langsung. Oke, cus langsung kerana. Yo. Halo, Mbak Tika nang ndi? Jare apa nang Davam? Tak enteni suwi temen ki. Oh, ya Nah, kurang banget ya, nyong mesti suwen ini udah kelalen enggak? Ini kan supaya apa-apa kan? Oh iya, wes Selamat datang Ibu. Selamat datang. Iya, terima kasih. Maksud mau limo murah era mangkene mau limo kue mangan blenger bayar murah banget. Sak blengere yang mangan pokoknya. Cuma didata terus. Kok arisan sama semua arisan langsung ya dibayar ya mangkene deh. Udah era deh. Wes kono-kono ya mangan-mangan ya sak warung nih warke. Bayar 45.000. Kira bayar tuh apa ya? Mangan nang hotel gue ora larang. Gone penak murah. Enak sih. Jadi dia mangannya sidik temen sih. Murah-murah ka mangan sidik. Pokoknya binti kon diet ka kok bojone nang offer kok akeh. Kayak ngono ka kelemon nyong jur apa nek jadi kelemon. Temen ka, Ngece ram yakin sumpah. Indonesia arisane Sidik lah. Mangan dingin mangan wae. Apa yo? Ayo minum sebentar. Sabar. Ya aja kayak ngono lho. Yang pengen. Yang pengen mangka. Ayo kocok sebenarnya deh. Apa ya bismillah semoga nyong lah. Aku nanti duit. Nong dingin. Oh, lagi. Bayar. Orang pada mangan sak bunire. Gur 45.000 tak bayar nyong kabeh. Ambil terus bae sak bunire wis. Jadi mau lebih tahu ngerti ya oke. Ya iki murah banget ya. Masih. Ya apa-apa. Kan ini menurut kita Masih. Mau beres kapan? Iya.